Прывітанне, вы на канале Вышываем разам і сёння пазнаёмся са швом набіральні, которое заснавана на шве муроўка. Так оно будзе ісці такімі ўзроўнямі. Візуальна оно будзе нагадваць вялікі зігзаг. І зараз я буду вам паказваць, як оно ўтвараецца. Значыць, мы прымацоўваемся, заходзім у петельку, як звычайна. Як мы хаваем наш вузельчик, это, да, мы стараемся, каб ён у нас пасярэдзіне апынуўся. Мы вышли левее. Зараз он накрыецца у нас шывочком нашим, так? Значит, якім чынам оно будзе ўтварацца? Мы выходзім пасярэдзіне, калі памятаеце швом урока, мы выходзім пасярэдзіне шаўка, але спускацца мы будзем ніжэй на одну нітачку. То есть кожны наступны шывок у нас будзе ніжэй на одну нітку. Вось мы робім его горизонтальны, так? Вось сярэдзіна папярэдняга край правой папярэдняга шаўка, гэта сярэдзіна нашага наступнага шаўка. І вось калі я выходжу іголачкай, звярніце увагу, я спускаюсь уже на одну нітачку ніжэй. Так, зараз петлю. Вось у нас ствараецца наш зігзаг. Можна было рабіць карацейшыя шывочки, тады лепш было відаць, як ідзе гэты спуск. Больше вугол был бы. Так. Спускаюсь на ниточку. Вось у нас атрымліваецца. Вось так это выглядае, да? Вось бачыце, што оно пад нахілам гэтыя шывочки. З адваротнага боку такія маленькія касыя шывочки, которые вось якраз таки пераходы з аднаго ўзроўня на другі. І каб у нас атрымаўся зігзаг, цяпер мы будзем наадварот падымацца на одну нітачку. Значит, я роблю вот гэты швок и иду теперь на вышэйшы ўзровень. Зноў на одну ниточку и вышэй. Так. Так, тут у нас 6 шивочков. И тут у нас. Зараз 6. Теперь мы разворачиваемся, будем спускаться вниз. Бачите, отваливается такие уже. Видать, что будет зигзаг, да? Просто когда робить карацейшие шивочки, то вот гэты вугол, он будет вострэйшы. То есть так зараз у меня атрымаўся тупы вугол. Теперь мы будем спускаться ниже. Так. Право. Вот мы идем на одну ниточку. Кожный наступный швок. То есть нагадываю вам, что мы идем. То есть это горизонтальный швок, это на одном уровне, а ниточка, иголочка потом для наступного швука, она спускается на одну ниточку. Швуки у вас повинны быть однакового померу. Знову ж лепш за все лічыць колькасць ниток. І выходзіць пасярэдзіне, але можна і навокал зрабіць гэта прыгожа. Так, цяпер у нас атрымалася 6 шаўкоў, я ўжо вось праскочыла і выйшла ніжэй. Мне трэба было ўжо ісці ўверх. Цяпер выходзім ніжэй. Значит, вот гэты шавок, который апошні, вот ад яго потом наступны рад он якби разыходзіцца ў два бакі, калі бачыце, то есть ад яго сярэдзіны ідзе шавок управа і ўлева, так? Цяпер мы вышэй. Паколькі наше шво гэта таксама даволі густое, мы можем схаваць нітку таксама пасярэдзіне пад гэтымі нітачкамі добрага боку, не пераходзіць на адваротны. А можна абвіць на адваротны. Ну, то есть гэта трэба ўжо вырашаць самастойна кожнаму. Значит, до конца нитки зараз я довышиваю. И еще раз хочу акцентовать увагу на то, что когда робить меньшие шивочки, вот тут у меня пошли карацейшие, то и угол отрымливается больше острый, так? Вот тут он таки больше тупый, потому что долгие шилки. И зараз я могу поспробовать зробить еще карацейшие шилки, как было важно, насколько можно вот эти густенькие зубчики такие робить.
76. І піднімаємося вище. Ось бачите, ось це вже ближе до прямого вугла, скажем так, чем тут, где видать, что тупий вугол. Я вишиваю до кінця нитки і покажу, як замацовується. Мені може бути трошки кривувати зигзаг, тому що я ці нитки зараз не ношу, як треба робити. Ну, я, напевно, замацуюсь з одворотного боку. Ось отримується наш одворотний бок, так? Ось. І ми можемо пройти ось тут під шовками, а можемо з доброго боку пройти так само під шовками. Тобто це у нас не істотно, можна і тут, і там. Ось підрізаємо. Как протягнуть новой ниточкой, можно замацеваться за опошний шивочок, как закрепки не было видать с доброго боку. Тому ось тут ви замацовуєтесь акуратненько, як його не витягнуть, і протягуємо далі, якби у нас нитка не закінчилася.